тағырыбымен Шымкентте бүгін біз Қырым татар музыка мектебіне мұсафірлікке келдік. Мираклы ма? Сіз де қошыңыз! Достар, бүгіннен Қырым татар музыка мектебінде болынам. Мында дерслерні Энвер Ожа кечіре. Селям алейкум, Энвер Ожа. Алейкум селям. Энвер Ожа, мен де сіздің дерсіңізге қошылмақ істейм. Біз неден башлайық? Ерламаздан evvel біріншіден сесімізді азырламақ керек. Распевка. Неде мираклы? Келіңіз берагер сейер әдейік. Башлаймыз. До. 1, 2, 3, 4. Bu yerде milli adetler, sanatımız ve nağmelerimiz ustalardan yaş nesilde aşlana. Ondan da gayrı mında balacıklar Kırım tatar yırlarını yırlayır ve aletlerde çalmağa öğrenirler. Kana? Wow! Şimdi balacıklar siz için tabğa bardım yırını yırlayacaklar. Oynamasam gülmesim yanar benim yüreğim. Oynamasam gülmesim yanar benim yüreğim. Maşallah, oynayınız. Kırım tatar muzika mektebine 150 talebe katnay. Mında piyano, kemani, akordeon, urgu aletleri, borazan ve elbette yer dersleri geçirilir. Bu benim en sevimli yerim. Acayip. Men pek beğendim. Maşallah dijitallar, aferin. Kırım tatar muzika mektebinin esas maksadı Kırım tatar muzikalı mirasını saklamak ve onu inkişaf etmek. Her bir talebinin istetini açmak ve elbette zemanivelikini ve milli adetlerimizni birleştirmek. Mında balacıklar hem de konsertlerde hem de festivallerde iştirak eteler.
Вақытымыз шын бейфайдалы кечті. Мен ете сізлерден сағылқашам. Көрішкенде, кенжетайлар!